Lapha mina ngihambisa igrocery yami. Ngizawa. Hayi, mina ngisoze. Ngabona uzatshaya isitoti sokuyenzeni. Umfazi wami mina ngizama khona. Ye, ngabe uthi umfihlile khona uzaphuma kuphela. Angiyindawo. Yikwe ngutshela phela ndoda ukuthi la into engutshela yona uzahlala umlini umfazi wakho uzaphuma. Ngaye. Ngazoze ngeke ukwenza into emele ngizenze ngendaba yakho. It's okay Mahlale. Wena yenza ukuhambisa igrocery yakho komzukulunyana wakho. But mina I want my wife. Mina phela mzukulu. Senilethi ilokuzeni ye uchana umalaitsha sengimbonile sengikuletha kathesi lokuzeni chana phekilwa. Hayi ama ile umali makho hayi mana mani kulomfazi wami komzukulu letha ngikhuluma. Mana mani angikhuluma ungabo ngene indaba. Ngomunye umuntu ogula ngengqondo la. Zwana hayi rice ngikhumbule empini Mahlale angazi kuhle. I-rice uyavusa sasikwenza empini wena. I-rice ngikhiphile ngakhipha konke nje yonke into ihambe safe. So intoenzami uyitsho ukuthi uyasembuya. Umuntu nje ozihlanyelayo umfazi uthatha umfazi womuntu. Yeah, it's okay Mahlale usambuluza nje. Uyastila imbuluza ring ubona ngane everything is okay is fine. But namhla uzabona amachuka mina nginunwabo. Mina ngizithembe nje Mahlale la mina. Lami nje I doubt myself. Doubt yourself. Yebo, it's okay. Alomla liyachona vele mina ngijaha. iAfrica is ahead nge2 hours Mahlale. Ngizama khonapha ngizomlinda kuze kube ezephuma umfazi wami because abantu bakhulumile. Umphakathi uyakhuluma ukuthi vele wena uvune emasimini nami. Ngiyalima, uyavuna, ngiyalima, uyavuna.